U nastavku emisije govorimo o boksu. Mladi kakanski profesionalni bokser Dino Šabanović je 10. februara ponovo u ring. Boksuje u Minhenu, a njegov protivnik će biti Nijemac Steve Krokel. U 2017. godini imao je 5 borbi. Kakanski profesionalni bokser Dino Šabanović je u 2017. godini imao 5 borbi. Kaže kako je borcima sa ovih prostora veoma teško doći do pobjede. Kada boksuju van granica svoje zemlje, moraju biti puno bolji od svog protivnika ili ga nokautirati da bi bili sigurni u pobjedu. U dosta slučajeva bivaju pokradeni, a najbolji primjer je i borba koju je Dino Šabanović imao protiv Nijemca Steve Krokela. U većini ti mečeva koji se rade vani, mi borci sa Balkana, odnosno stranci, obično bivamo pokradeni i želio je posebno spomenuti zadnji meč u kojem sam najviše bio pokraden. Boksao sam 6 rundi protiv Steve Krokela. On je Švabo, domaći borac. Nažalost izgubio sam, ali mnogi su rekli i čak čitava dvorana je skandirala moje ime. To možete pogledati na video snimku. A ostali mečevi sigurno da sam i zasluženo izgubio, a i da sam u nekim pružio dobar otpor i dobro je ispalo. Međutim, moj najveći uspjeh može se mjeriti u saradnji, odnosno potpisanom ugovoru sa jednom njemačkom kompanijom koja prodaje sportsku opremu, Green Hill. S njima sam uspio izvršiti saradnju i čak i dan danas mi šalju opremu. Imam sve živo, šta god treba za jednog sportstva, ja to imam i hvala Bogu na tome. A inače što se tiče odziva sponzora, nisam baš bio nešto zadovoljan s tim. Ni općina, ni neko drugi sličan nije imao obzira prema tome, ali šta ćeš, mi smo sportisti pa se snalazimo sami. Jedino bih želio spomenuti fitness centar Start, oni mi pružaju sve moguće vidove treninga i to je sigurno jedna od najboljih teretana u Kaknju, kao suplementi.ba koji su mi obezbijedili proteine i slično. U budućnosti, nadam se da ću pružiti dobre mečeve, dobre treninge i nadam se u ovoj 2018. godini da će ona proći kao i 2017. i da ću malo više uspjeti na polju boksa. Ovakve odluke u ringu dosta utiču i na same borce. Sigurno da je motivacija opadne na svakom polju, posebno pošto je ovo individualni sport i borac, odnosno bokser kroz ovaj sport gradi neki svoj karakter i logično je kada ti redaš poraz za porazom, tvoj karakter, tvoja motivacija spadaju, ali što ćeš, mora se ići naprijed koliko god. Takvo je stanje kako jeste. Inače, pošto 90% mečeva radimo po Njemačkoj, to je takvo tržište i boks je, slobodno mogu reći, na prvom mjestu u odnosu na fudbal u Njemačkoj. I takvo je stanje da mi sa Balkana, odnosno drugi borci, čak i dalje, radimo odlične mečeve. Nismo toliko plaćeni koliko bi trebali biti, ali svakako dobivamo stalno pozive, idemo, radimo, boksamo. Narednu borbu Šabanović ima 10. februara u Minhenu. Protivnik će mu biti Nijemac Arton Beriša. Pripreme privodi kraju i kaže da će spremno dočekati ovaj meč. To je onako, znam, gledao sam tog protivnika jednom da radi meč i on dolazi iz taj boksa, kickboksa i nije neki sad, da kažem, potkovani bokser kao ja, dolazi iz kickboksa, ali ima svoj menadžment, ima uslove, baš se vidi da momak napreduje, da radi, trenira. Daću sve od sebe, malo visočiji od mene. Tu smo sa kilažom, to je do 79 kg. Pa vidjet ćemo kako će proći. Ja ću se potruditi, daću sve od sebe, trenirao sam, baš sam spremao se za ovaj meč. Imao sam i novog sponzora, King of Ring. To je jedna od najboljih borilačkih kompanija u Bosni i Hercegovini, oni su iz Sarajeva. Možete vidjeti da nemam nijednog sponzora iz Kaknja. Sve su iz Sarajeva, čak iz Njemačke sponzori su. To sve govori kakav je odziv naših kompanija. U prošlosti sam pravio jednu katastrofalnu grešku.
redao sam, na primjer, u mjesec ili u 2 sam 2 meča radio. To mi je velika greška. Ne može tijelo da izdrži. Iako ja odradim do kraja ili na poene odradim ili nešto slično, opet tijelo ne može da izdrži taj sav napor, koliko god nama bilo to lagano. Sad sam odlučio da radim meč svaka 3-4 mjeseca, tako otprilike, da se baš spremim. I ako Bog da nokautiram, što da ne. Dodaje kako ima veliku želju da jednu borbu održi u svom rodnom gradu. U Kaknju ne znam, iskreno to bi morali vidjeti prvo sa našim vlastima, ovdje sa općinom, jer organizacija jedne revije sigurno da nije jeftina, ali u prošlosti se dešavalo, bilo je, nastupao sam i ja u svom gradu, nastupali su i drugi ostali borci, pa tako da, što da ne, moglo bi biti. Možda i za pojas neki. Bilo bi to sve za ovo izdanje emisije IC Sport. Budite ponovo sa nama za 7 dana. Hvala za pažnju i do gledanja.